برای استقبال از پایین آماده باش. جناب عالی، پرزیدنت جمهوری بلاروس با کلان قراول فخری با مناسبت تشریف رسمی شما و سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراستند. کماندیر بتالون فخری مایور اوفیزاده. سلام جناب عالی. Председатель Верхней палаты парламента. Председатель Нижней палаты парламента. Премьер-министр. Руководитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Министр иностранных дел. Помощник президента по вопросам зарубежных. Приветствую. Председатель национального кабинета. Приветствую. Здравствуйте.